Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sabna ramian gula sukaturu usakatawa bubay. Agir ka makipiwala pantaki karumanian. Agugi ipenung kwalla. Saswalla na pinagin sugi inyong bitira iyan. Kaswalla na pupukan ga pupukailay. Ustayan, miyaka po ungkuwaisya. Aso langwa nubentugan narkwalla subhanahu wa ta'ala. Aso inang kusa nukanagin sulangwa na swara. Sa miyaka umaku Nabi sallallahu alaihi wasallam abubayagi imakipuwala sagi inyan imbitirai. Asakan nasi ko katampar ko walay sa di ko kunugsugi inyan turuon. Sa piya katurun wala subhanahu wa ta'ala so ayat paganay sa taman sa kaposian. Si ko isa akia panutulaon na pitero iyan amia suti-suti suryang kumukanagyan na langwa na siyay. Sa pkenagakan so katuro o khawla bin ta'laba. Sa kisulun rakan so sabad ko katuro iyan nagiin yan ipenun so karuman yan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiin yan turuon. Ahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piagdesan yan so tamukakan. Gudiedes yan so kagungudirakan. Gukiayarakan nun so tianakan. Nakagi maluksa ko sa tiap kan ako nalinihir ako niyan. Hei Tuhan ko pepenun ako raka. Na Peter o Aisyah ada mati na miya katurun so Jibril sa awiden yan so ayat. Peter o iyan so Aisyah. Aaya karuman yan na so Aus bin As-Samit. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sirano to aplihir nira na pudrkano sa mga karumairan na kna ubesiran na mga karuma na bairan mga ina. Kades sa mga inairan inunta aso sirano to ang mga bubaya inimbawa ta iran siran. Mataan nag-iisiran terus sa katuruwa marata agu kabukag. Naswalla na pananapi albilawa na paririla. Ustayan. Ginan sukalihir maana dihar apuuna na ko katuruwa dahar maana likod agiutu so kisayan no mama ko karuman yang kulikudi ina iyan sa turuon yanon adatar karakan no likudi ina maana hiaram yan sa ginawan yan so kalawasiron udi na apia antuna alapia tamakadadetar sang kutua katuru. Na si ko masa jahiliya na okay totoa katalaka ko karuma abubay. Na so Aus bin As-Samit na linihirian so karuman yan na so Khawla bin Ta'laba na mipenun so karuman yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masabab pakiaturun ng kanana ayat. Sa sabab sa sotawa luminihir na mitero sa kabukaga marata adibnar na danyan matalak so karuman yan. Ugaid na din yang kelawasan o di makakiparat sa pantag sa kasapang ikudusan yan. Sa ino sayo ayat ay ikapatagwi kalima so kiparatian. Peter o Said bin Jubair amia adin so ilah aso kasupa umama sa din yang pelawasan so karumanian agu sukalihar maana dihar a oke toto a katalaku jahiliya. Na tiaguan wala subhanahu wa ta'ala sa waktu a matutundu so ila a patulan na udinian lawasi so karumanian na ketalakian. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Susirano to aplihir niran sa mga karumairan. Urian yan na kusisirang kung ani na pitero iran na makapmaradikas sa uri pang kuunaan o dairang pankapakapulawasa. Giyuto na ipagusiya tarkano kaswalla kung ani nagiin yung galabakan na labilawa nagpaiyan to. Ustayan, gina ni kasalaan utawa mitero sa marata akatero maana mungkar aso kaya pamarakian ko kaya lihirian.
sa inaturo Quran suka pakatutundu-tundugian sa amay kada uri penambah maradi ka iyan na makapupusa sa 2 ulan na mana na yun na amay kadinian kegege na makapagana sa 60 miskin sa makaisan yang siran mapakakan. Giyang ka na nakapagana sa miskin na 60 sa makaisan na piya kayo Imam Abu Hanifa, ako muwa sa sakatawa miskin na pakakanian sa maka 60 sa dataruto umiyagana sa miya kaysa sa 60 miskin. Kakagi aya benta karoona so kaangko si ko kapakapaguungaya umiskin. Nasu kenu 60 miskin sa makaysa gusto 60 makanu sa katawa miskin nan datar apalayon miya adin so hikma o Quran. Adna tutul sa naguniya so aus na daniya magagasukap maradika na inisugu unu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapusa sa 2 ulan na mananayon. Na so daniya nun kagagaan na inisugu iya nun so kapagana sa 60 miskin. Na aya pitero iyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naskan yan idid na lawan yan na kami miskinan kung mga tao sa Madinah na anda man niya ikapumaganan yan. Na pitero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anayaw ka, kaubad na miyo maasad ka na ang kau makakuha. Na damati na miniyuma ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maisa kapansing nga kurma na inibigayro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan akatatan sedekaan ka kung mga miskin. Na tigiya na sakman ititu kami miskinan kung mga tao. Na pitiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abalingan ka na pagpera na ka aguso pamilyang ka. Giyanan so kauntulu Islam aguso kala ulimu yan ada ini paliugat yang ko ginawa arwar sa kagaganyan. Na suda ka pa kagagaw aus na liwagan yan sa taman sa ayak iya sedekaan yan na ginawan yan. Sa kesabutro aso ginawa na aya pagunaan kumapia nagubus mga salakaw. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Nasa tawa da makatuon sa uri penambap maradika iyan na makapusa sa 2 ulan na mananayong ko unaano dairang penkapakapulawasa. Nasa tawa da niyan magagasuka pusa na makapagana sa 60 amiskin. Kagyuto aani yung maparati ayas wala gususugu iyan. Gugyuto sa mga tama na wala. Guad na bagyan ng mga kafira siksa ang masakit. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Mataan na susiran uto absupak niran swalla gususubuyen na pia kadepan na siran sadetaru kaya pa kadepan na susiran uto amiyaw na aniran. Gusab na ramia katurong kami sa mga tanda mga rarayag, guad na bagyan ng mga kafira siksa apo makadapanas. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Sasagawi auyag siran walalangon na panutul niyang kiran sungani na pinggel bekiran. Inisi puto Allah akatao agu kialipatan ni ranuto. Gusto Allah ko kalangwan na siya'y na lubilawan na sumasaksiyon. Ustayan, sugi inggelebek no manusia amapia samarata sangka iya dunia na lalayon niya na kelipatan. Naswala subhanahu wa ta'ala na iisip niya na katao. Sa amay ka makaumaskan niyang ko alungan na mauri. Na alawinun wala subhanahu wa ta'ala ang kutua mga galebkian. Na sumarataw na sengkaan yan sa pesenditan yan sumalay kata panunurat sa inisurat yan sa lalimun. Na tumbukan wala subhanahu wa ta'ala sungari iyan. Napakaturoon yan sa mga anggota iyan na ayaw saksi sa skanya nagi imamagakal. Na turoon yan kung anggota iyan. Aino kami niyup saksi. Na turoon niran apia katuro kami o pia katuro iyan so kalangwan na siya'y. Surah Fusilat ayat 22 bisa. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Bangkadamailah ya swalla na katawan yang sungani na madadalam ko mga langit agusulupa. Da akeud na ped sa kapamagtunga atlo inunta askan yan ikapatiran. Guda alima inunta askan yan ikanemiran. Guda amai turu aguda amadakal inunta buas kan yan na pediran api andesiran maadin. Orian yan na panutul niyang kiran sungani na pinggeleb kiran kualungan na kiyama. Mataan aswalla sa kalangwan na siya'y nalbilawa na katawin niya nun. Ustayan, so inalawi akipagpada nirang wala subhanahu wa ta'ala ko giiran kapamagtunga, nagyuto so katawi wala subhanahu wa ta'ala ko isusul niran sabab ko kalalambas so kataw niyan, aguad na mga malaikat yan apakatutunggu niyan ko umani manusia absurat ko mga galabkiyan. Kena ubah sudat maana lawas wala subhanahu wa ta'ala imipagpadairan amada kelam yadedegsa na manusia. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Bangkadamailah isusiran utu ay ini sa parkiran suka pamagtunga. Urian yan napkesuyan iran sungani na ini sa parkiran sa giiran ipamagtunga sukan dusa agu suka pamaba. Agu suka supaka kusugu. Na igiram yaw makairan na semangang kairan sangani na dar kami semang wallah. Agu giiran teruon si iko mga ginawairan. Ana inutanu disiksa wallah kung ani nagiitanu teruon. Aya ampal kiran na sunaraka alandeng jahannam. Akesul deniran sekanian amarata akan duden. Ustayan, giyuto so ulaw-ulaw sabad ko mga Yahuda igira siyaga din sira no mga Muslim na mamagtunga siran na tangkap no Muslim ad na benta kira na marata na sumilay kulalanian. Sa inisa parkiran to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakisabupan sa marata aridu na urian yan na kiyasuyan nira ng kutwa marata agalebek. Ustayan, sukaps mga irang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa marata na sugi iranun katurwa sa assalamu alaikum agyuto na sinta iran. Miyaka po ang kuwaisya ad na sakatawa Yahudi na sumyul ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumyalam sa aya pitero iyan na assalamu alaika ya Abal Qasim na simbagu Aisha awa alaikum assam na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahay Aisha mataan aswalla subhanahu wa ta'ala na dini yang kebebayaan sumarata agu suka perata-rata. Na piterawakan, suaisha, abang kasiran de managagiran raka teruun, assalamu alaikum. Na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abang kada managsu piterawakan, wa alaikum. Ayam maana, na sukiyagirawira na sukapatay udi na duti na siar kahi Muhammad, na simbagian siransa wa alaikum. Siar kanu pembelingan susinta iwa marata. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Hei sumia maratiaya, igiram ya magtunga kano na di kanu kumagtunga sa kandusa agu kapamaba agu suka supaka kuraso. Sa aya pamagtungaan niyo na sumapia agu sukalak wallah. Gukalak niyo wallah asurung kanurun kelimud. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Mataan na sukapangtong na puung ku syaitan. Kaan makam buko susiranu tua miyamaratiaya ada kebina sayran na malakabu inunta unggulalan sa kabaya wallah. Gusiik wallah na sirakanun sumiyamaratiaya.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hei sumia marat yaya, igira pilterur kanu apeluluaga kanu kuderpan apeluluaga kanu kaluageng kanu Allah. Gu igira pilter wa tindeg kanu na tindeg kanu ku kapeluluaga udi na simba. Ipuru Allah suseranu tua miarat yaya apeder kanu gusu seranu tua ini begekiran sukata o samanga pangkatan. Gusu Allah kungani nagi inyung gelebekan albilawana igegupaian. Osayan. Ginan sukam bilang atau ku kakakadeng kuderpa amada kela tauru nakang gugumi geta. Aya ini sugu ukuran na suka peluluaga agu sukam bebegaya sakamapiaan. Sadi aya bui paga pasu umani isa na suginuan yan sa kalipatan yan suka pakadedaya updian. Samiad na nang kumasau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiing gugumi getaan mga pagtaw niyan askan yan nagiin yan selaslaan sa mga sahaban yan apad kumiyaki tidawa sa beder. Na adna mga tawa pia kaganat yang kuder pa iyan na pisumano mga munafik sa pitirwiran asaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daun su kauntol na simbag siran Quran sa peluluwaga siran kuder pa kaluwagan siran wala subhanahu wa ta'ala. Sa ayad na kabayaw Islam na sukaad numalbud sa mada sulangwan na kisabupan sa marata akapriridwe yagu katitidawa. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Hei sumia marat yaya, igira inim bitiara ini surasol na bagaikan ko unaano dani rompen kin bitiara in sa sadka kagiuto imapiar kanu agu lebih sute. Na amay kada kanu makatoon, na mataan aswalla na lebilawana paririla albilawana masaling gagawin. Osayan, gianan subeta dumangata wasasagumbaan iran sumelili beta ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kada kalau mga pakai seiranon. Amlagi din su titu peluba sa amada nagu su mga munafik aaya bentak kiran na ubagi ima katerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga kateruap kesepotanu dengkiranu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu su mga muslim. Na kiyasimpitan su Rasulullah kuderpa na mitad suwala subhanahu wa ta'ala sabitikan asadin sa makipembitira iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na pekabagay sa sadaka ko danya nupan kimbitirain. Na minggir sekang kotwa mga tao sa kiawasan suderpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kiato kawan nasiran na kena ubakiran malayar gaang kotwa kasasagumbiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaso kiadno kakedo umay tuwa tamok sang gulalan sa sadaka namini kayasiran. Sa miyaman sukang kutwa ko kumana ini tepengkiran. Sa miya terwaya buminggulalan roona so Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu aadna salada dinarian na pisembiin sa sawati dirham. Na uman yan imbiti raisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sedekaun sa salada dirham. Gupitiru yan na adna ayat ko Quran na dad na binggalab ko na isabu ko unanakan agu dap na penggalab kong ko urianak na isabu. Saad na salada dinarakan na pisembiyakan sa sawati dirham na umanakan imbiti raisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sedeka ko sa salada dirham. Orian yan namiyaman sokoto, sada abaw minggu lawla ko unaanak na isabu agusi iko orianakan. So manusia na sayanad na maligatigira aya keda na sopirakian, mapia penad na kamapian yan ko penggulawlaan yan. Ugaid na margandin na kapkebuka inian ko tamukian sa kaligat. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Banyo ini kala kakabgenyo ko unaano kapakim bitiaray ko Rasul sa sadka so kamarmar na guani adanyo manggulaw la na piya kataubat kanu Allah napakatindagan niyo sa sambayang gubagan niyo sa zakat agu unutin niyo sa Allah agu sa suguyan gusto Allah na labilawan na igagpaiyan sungani nagiin yung galabakan.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Bengka demailai sesiranu tu wa ini tu benga irana pagtawa kerarangitan siranu Allah su Yahud kena uba siran na pediu nagu kena uba kanu iramped agu gi isiran sepasa kabuka gesiran na katawan iranu tu. Ustayan Giuto sumanga munafik agi isiran makin duka pila ko mga tawa kirarangitan siran wala subhanahu wa ta'ala agiuto sumanga Yahud sa masulan sa kabina sa iku mga Muslim na aya ipapayagiran na siran ko mga Muslim sa kukuwaan iran sumanga sapa iran na rending aguriro nga iran ko mga pamikiran iran na mga rarata agiyeng kutua sapa iran na kasupa akabukag yamin gemus sa piyaki tukawan wala subhanahu wa ta'ala so pagns nira na marata. Ustayan, makaw masirang ko wala subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri na psipasiranon sa data rugi iran kasupa kung mga Muslim sa dunia kaayatang kapiranon na adna mapumbeta sinang kung mga sapairan. Aswala subhanahu wa ta'ala na katawan yan sulang untaman. Si sa dunia na adna masa aka penggunaan iran sa mga kabukaganiran. Ugaid na sa alungan na mauri na ded na bayran roo bagra malakabu. Na andaman na ya ikap sapairan roo. Aswala subhanahu wa ta'ala na katawan yan sulang wantaman. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Piyagi saan siranu Allah sa siksa mabeseng mataan ang maratas sungani na miad ni sira nag-iran galabukan. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Kinuwairan sa mga sapairan na rending na meron sirang kulalan ko Allah na adna bagyan nira na siksa apo makadapanas. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dikiran pegang gaya guna sumanga tamukiran budipen sumanga watairan ko Allah sa malakabu. Siranu to iki mangarak ko naraka arun siranun ketatap. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Sasagawi apaguyag siranu Allah langon napsepa siranun sa datarugi iran rekanu kasupa sa ayaan tanganiran na adna kapupas sudanirana syai tanudan asiran sumanga bukeg. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Ini paar siranu syaitan na piyaki lipatan yang kiran sutadem ku Allah. Siranu to sulumpukanu syaitan na tanudan as sulumpukanu syaitan na siran sumiang alalapis. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. Mataan na siranu to apsupak niran su Allah agu susugu iyan na siranu to supad ku lebih miya makad panas. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Ini surat wala atang kedendeagaku sakan agu sumanga subuakan. Mataan as wala na lebih lawana mabagra lebih lawana mabesem. Ustayan. So ayat ay ka-20 agwisa na biyagrianun sa mabeseng sa mataan as kanya na Allah subhanahu wa ta'ala nandeeg niya nagu sa mga sugu iyan na langwa na pagtawap supa kung mga sugu niyan. Sa tangkadana na mapenggulaulad mapia sa iko urian umasa. Sa mga Muslim na disiran kadaan sa panginam ko tabang wala subhanahu wa ta'ala mag-andun suka pekauman niyan. Pia kau kitian suka teruyan sa disumalaan deeg ko sakan. Mia kaduan niyan makasuya ginawa niyan. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Da amatoon kahi Muhammad pagtawa paparati anyaran swalla agusu alungan mauri ibairang giing ginawain so tawa siyang kaiyan swalla agusu suguyen api apen siran na mga amairan udi na mga watairan udi na mga pagariran udi na mga tunganairan sirano to na ini surat yang ko mga puso iran so paratiya agu biagrian sirana sindo waturwan udi na so Qur'an na punon guisul diyan siran sa mga kasurgaan na pepemanuga kuatagian so mga lawasaig sa tatap siranon miyaswat swalla si ikiran agu miyaswat siranon sirano to sulumpukan wallah na tanudan asulumpukan wallah na siran so pepemakadaeg. Ustayan si isang kana na ayat na miyatundu ayabeng sa utaw na so paratian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala kena ubah su pamilian yan na repedian sa pused amay kambida siran sa paratia ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ayabu ketimu sa satima na derpa ko alungan na mauri na sumlagid sa paratiaya agu agama. Pangnal ko sura gia isu ikadua ko sapuluh mariring kita mga sura ini turun sa Madinah ilayang kasupangnal ko sura a unaan yan aya bendingan yan na supano no sakatawa bubay yami penun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapanta ko karumanian giang kaya sura na sembeg ko piakam buat to masa amangingindo sa maun tula ko kuman ko kalalale mo mga bubay ko bitika na pianarang kuni o manusia adedeg kuturwan wala subhanahu wa ta'ala sa ini betadian so ko kuman na maun tula iptegumpi o ka paging du manusia amay kasiya peniran. So masa niya na mararani ko masa o sura al-Ahzab ko paglutan o ikalima ko hijra aguso ikapito. Sukatim belian. Langwan na di benar mga panagayanan balaburong ko katampar ko kabnar o mga bubay asirani sa ginta sa malubay ko kapagingid na palaya din piya kadaw Islam aguso paparangayan na pagnusa kesabapan sa kakelebugin yang kulingawan o giikan dudulu na ko kapagingid ada taro kapamagtunga sa pakilayo sabad ka ini sa paruto o Quran sa siyap ko kalilinta dulunan ng mga tao. Ini turun sa Madinah ayat yan na 22. Tumiuron ko oriano sura al-Munafikun.